So, mga batanon, karon nga season, kinanan sensitibo ta. Kinanan ma-perceive nimo ang dagan sa kapanahonan nga ang gusto ang Ginoo mamunga ka. Amen? Gusto ang Ginoo nga magamit ka o maka-reach out ka mga kalag, mga kinabuhi. Wala na laing mas importante karong panahon mamunga ka mga kinabuhi. Amen? Importante man mga trabaho, importante man ang eskwelata, importante man ang unsay mga activities ninyo sa iyong or ministry, pero pinaka-importante matapusan nato maka-reach out ka og kalag. Amen? Maka-reach out ka kinabuhi. So, praise the Lord. Nangutana ko ni Pastor Romel unsay tema. So, ang tema dahil ninyo katong tema sa regional ba na? Kanang sa next month ninyo nga event, regional yun. Oh. So, namalandong ko nga unsay maayo nga ihatag sa Ginoo nga mensahe karong panahon. Kaya ang tema ninyo sa national o sa regional is about a bliss. Am I right? Kanang usa gali a bliss gali. Kanang nagkalayo. Tingnan yung abay, nagkalayo. Dagang mga similar words sa dictionary or sa Google about a bliss. Dagan, nagkalayo. Or something like burning or on fire. Amen? Kinsa ba'y nagkalayo dire? Mupalakpak nagkalayo. Mupalakpak putong nagkalayo. Salamat kay way nagkalayo. Hallelujah. So, mga batanon at ibutang sa ito kasing-kasing karong panahon na. Nga ang Ginoo naghulat nato or kaninyo nga mo response gyud ta sa seryosong tawag. Amen. Onya kining seryoso nato nga pagpangalagad tagaan nato pruiba. Unsay pruiba kung pasabot ebidensya nga tinuod jud nga nag-response ta aning tawag. Amen. Kining nagkalayo nga tawag sa Ginoo, nagkalayo pod nga response nato. Amen. Praise the Lord. Aplihan nato itong mga Bible. Nagpunta mo sa 2 Timothy chapter 1, beginning in verse 6 and to verse 10 or to verse 9, up to verse 9. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. For God had not given us the spirit of fear, say with me, fear, but of power, and of love, and of sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel, according to the power of God, who had saved us and called us with a holy calling. Say with me, holy calling. Not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. At
Ito palakpakan ng pulong sa Ginoo. Hallelujah. Shall we pray, Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for this wonderful afternoon. And I ask, Father, right now that your Spirit will continue, Lord, to stir up in our spirit, within our soul. And Lord, give us a fresh revelation, a word of wisdom. Enable us, Lord, to understand more the deep things of heaven, the deep things of your words. And Lord God, thank you that through your Spirit, the one who will give us understanding and ability, Lord, to learn and ability to apply your word. And thank you so much, Father, for the wisdom that right now your words, O Lord, will not return to your void, but it shall accomplish according to your purpose. Thank you, Holy Spirit, for your anointing. Thank you for your tangible presence, your divine touch this afternoon to each one of these young people. Thank you, God, for what you're going to do. I commit all these things unto you. This is my prayer and declaration. In the matchless name of our Lord Jesus Christ, we pray. Everybody will shout, Hallelujah! Hallelujah! Amen! Mga batanon, nalipay ko kay ang mga batanon karon, malipayon, madasigon, amen! Madasigon ba ang tanan? Muna nga madasigon ta, tungod kaniya mo, usana sa mga indikasyon nga naay kadasit, kay kung may kadasit karon, possible na yung mga dagang excuses, na dagang rason na wala mo. Pwedeng mingon mo nga di sa kukauban kay na'y mamisita na ko karon. Or pwede ka mingon nga di sa kukadto kay mamisita ko karon. Or na'y outing. Salamat sa nagkalayo nga batanon. Amen. Now before ko mo proceed sa atong mensahe karon, gusto ko mo share ani ninyo bago lang ako na nadunggan. Unang sa kapastor, nagwali, may tungod sa nagkalayo nga pagkahambugiro. Makarilit ba mo anang tao hambugiro? Matod pa niya, na dunay membro sa ila, labihan kahambugiro. Nagkalayo ang iyang pagkahambugiro. Tangaw na to kung sa klase nga pagka-kuan, hambugiro or pagka nagkalayo. And siya mingon yung membro, abili mo, pastor, ang akong balay syudad, kada hapon, ilis o kato. Can't imagine, samtang naminaw ko, grabe. Grabe ka nato. Kada hapon, ilis o kato. Isa'y balay tayo, kada hapon, ilis o kato. Ngayon siya nga, ako mga anak, pastor, maglibog kung sa'yo na nun. So yun ka. Try to imagine kung maglibog na ka sa kanon. Ako mga anak, pastor, maglibog kung sa kanon. Tingnan, pastor, grabe. Dagan siguro yung pagkaon. Sabi niyo, pastor, kami usay maglibog ni asam adto. Kay daghan kami pwedeng adtuan. Napaso ang pastor. Kuyawan yung pagpupuruha eh. Lipay kayo kay. Di pa sa basta. Eh, sa mali hinambog. Kamo, sa uno na ninyo. Hambog o labiyang kahambog. Hindi mapun mo katupag. Karon, gi-investigate sa pastor, pada nag-spy. Na-spy dito. Tundan niya itong tao. Ito'y nakita yan niya. Balaan yun ang pagka may laki. Imana siya nga. Asa may paingon, pastor, medyo remote area naman eh. Pauli naman ka ni paingon. So, store man, nakita yun. Gakalayo yun. Sus, pagkakita dito sa spy, naagin ay balay dito. Tingala siya nga, namutol magdawang saging. Kuy, ang iyang balay dahil kadahapon kay malaya man ay nagdawang saging. Ilis naman. Sakto yun. Wala isa na ginambog. Nagsultis din noon.
Isa taon, pastor, sakto pinatiyagin ng pastor, kada adlaw, hapon, ilis yung ato. Kay karon pastor, bago lang nang muha og mga daon saging. Kay nalaya ng daon saging sa kainit, ilis na po. Gitanaw nito, yan ang yung istorya. Kada hapon giday, kada adlaw, yung anak maglibo kung sa kanon, kay wa naman po sa ilutong. Karon, maglibog yun sila asa mato, maglibog asa makapangayon, asa makahalyo. Dagan kay gusto pwede katuan pero maulaw man. Pero nagkalayo gidi ay. Sa ilang kabago sa pagpangalagad nagkalayo. Kay bisan silang kalisod, never believe up sa Ginoo. Amen. Sa ilang kalisod, maulaw sila kadtong asa makaayog. Mga itinabang ang ila ampot sa Ginoo. Nagkalayo ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ignain ang abay, inaigsoon. Balag ka na daw, inis na to. Basta kayo dito mubiyag sa Ginoo. Hallelujah. Now, ato ning tagaag emphasis karon, ables, nagkalayo, or something like on fire, burning. Amen? Inflame. Nagkalayo ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Knowing that God is a God of a consuming fire. Ang purpose sa kalayo sa Bible is to consume the things of not of God. Amen? Is to consume the things is not of God. O ang kalayo sa Dios makaigsunan, mo refine kanato. Amen? Aron nga makita ang tinuod na quality sa atong pagpangalagad. I-refine ka sa Ginoo. Manay-diskutan sa Bible, gidescribe dito ang gold. Kinalan siya undergo sa refining process aron makita niya ang carats or ang iyang quality. Amen? Now, ang gusto ang Diyos nga magkalayo ta sa atong pagpangalagad. O kini nga kalayo, dili pwedeng palungon. Kaya di yun mapalong ang kalayo sa Diyos. Amen? Kung ang kalayo sa impyerno di mapalong, kaya di man yun mapalong, kaya gisit na sa Ginoo. Nga di mapalong to torment the devil. Ang kalayo sa Diyos di mapalong. Pero pwedeng ikaw may mapalong. Mapalong ang imong panahon sa Ginoo. Mapalong imong pag-apo sa Ginoo. Mapalong ang imong dedication sa Ginoo. Pwedeng mapalong ang imong passion. Pero ang kalayo sa Dios di gyud mapalong. Amen? Apan kung naay kauhaw nato sa kalayo sa Dios, og ma-rekindle ang imong kadasig, masigaan og balik, matayhupan. Amen? O gikinanglan nato ni sa mga kabatanunan karon nga dili pwedeng palungon nato ni nga kalayo. Nga pwedeng ikaw ay mupalong sa imong kadasig sa Ginoo. Tuguti nga ang kalayo sa Dios mo'y mudilaab sa imong kinabuhi. Amen? So what does it mean to be a blessed for God? Unsa may pasabot kining nagkalayo ta para sa Dios? Pila ba diri ang bag-o bulan pa lang sa Ginoo? Pataas ka mo. Months pa lang kas Ginoo. Months. 1 month, 2 months, or 3 months. Up to 11 months. 1 year. 1 year kas Ginoo. Naipipila. 2 years sa Ginoo. 2 years. Naipipila. 3 years. 4 years. 5 years. 6 years. 10 years. 10 years. Adok na mo may lang tiguang? Tiguang na sa Ginoo. Mingon niya na si pastor nga dugay na po niya, wag niya akong kakalayo.
Now, blessed with His love. Now, kining nagkalayo sa Ginoo, you must be blessed with His love. Say with me, love. Amen? If truly you are blessed with God or for God, you must be blessed with His love. Amen? Dili lang gugma nga measurement diri sa kalibutan nga kung kanay imong gibuhat, tinuod yun ang nahigugma. Kana siya kay naghatag bulag, nahigugma yun na siya. Kana siya kay namisita, nahigugma yun na siya. Now, kining gugma diha sa Dios, mga kabatanunan. Unsa nga klase nga gugma sa Dios? Usay ang imong gugma sa uyab, gugma sa trabaho, gugma sa eskwela, mas grabe pa nga pagbati kaysa Ginoo. Naba na dinhi? Nga mas palabyon, like for example, kung naay assignment, grabe yun imong focus sa imong assignment. Or kung naabay mga activities sa school, mas grabe imong focus sa school rather than spending time with prayers. Usay mabaylo, mabartir na to. May ka nga, ugma na lang ko mag-ampo o taas-taas. Di lang sa ko mag-ampo karon kay busy ko sa school. O di lang sa ko magbasa ron kay kining naay mamisita na ko. Unsa ka nga mga ini-reason na to, mga kabatanunan. Hinumdumi makaigsunan nga unang nahigugma nato Dios. Amen? Tungod sa gugma sa Dios nato, gidemonstrate niya ang labihan nga sakripisyo. Intentional demonstration of His love by giving up His own life, by giving His body to the point of death. Amen? And that's how Jesus demonstrated His own love. Kanado, how we demonstrate our love towards God. How we show our proof being in love with God. Usay ang imong pruweba kung nahigugma na yun ka, buhaton imong tanan, may ka nga balag layo inyo kung sakripisyo o pagusita. Because I like it. Ayaw nang ato kay tingunan karon. No. I'm willing to go. Even in the midst of storms and thunders, I'm willing to die because I like it. Oh, di pala. Ayaw ilako kay nga mga. Okay lang. Balag magkadigyas-digyas ko. Basta kay siguradong diretso ko sa inyo. Sayunan ka. Ayun lang sa kay basig masuko si papag si mama. Sige lang. Andam na ko dawatong tanang klaseng kasuko si mong papag mama. Basta kay i-prove na ko nimo nga tinud-anay ko ng antos para nimo. Sayunan ka. Ayun lang nagigit na ako magulang isulo bagay na kuya. Sige lang. Kung kaya nga dapatan ko si mga magulang tungod kay nagsakripisyo kung mga nidre, kay ako ipakita kung pagibumba ninyo. Andam kung madawat balag magbukod ko. Andam ang pagibog para nagsalupa. Pero sa itong pagpangalagad sa Ginoo, posible wala lamano sa pastor. Pastor na mo, umilik, laman mo. Di na kong simbala. Pastor, magwali nga, ikon man ta. Di na kumuwali, di na kong simbala. Yun sa nimo, pag-demonstrate imong gugma sa Diyos. Meaning, kung unsa challenges nato as a young people,
naamantay various nga challenges. Doon ay mga unexpected nga scenario or circumstances along the way nato. Nasakitan ba ka, pamilya na something wrong, or unsa nga klase nga burden na ani mo karon. Hinumdumi ba tanon, ayaw i-barter, nga din mo decide ka nga Lord. Pwede bang gap lang sa karon? Kay di pa na ko kayang simba mga lagad di mo. Kay usay kita or ang young people mangita ta og asa ta convenience. Usa na nagsugod na kag pangalagad sa Ginoo, naaman siguro yung problema sa balay usay financially, gubot pa ka or sa sitwasyon sa pamilya. Instead unta kahimuon nimo ng reason that you must go closer or you can get more closer to God. Himuon nimong reason, himuon nimong ladder to speak up. Amen? Nga kining among sitwasyon, kini mong pagsulay karon, damor kong musalig sa Ginoo because I love you. Amen? Nay problema sa mong panimalay, dawato na ko ni challenge because I love the Lord. Muadto jud kog simbahan, bala ko sa sitwasyon sa mong panimalay, but I will worship the Lord because I love the Lord. Amen? Blessed with His love. Nagkalayo diha sa iyang gugma. Make Jesus your first love. Amen. You always need Him. Now, saan mo magpakita karon as a proof na nanginanglan kas Ginoo matag adlaw? Kabalo ba ka, if we talk about prayer, kung ang tao gali o ang young people, di na gali na muampo, sama na sa young people, na piling siyang kagalingon, kaya niya. And then eventually, mingon sa Lord, stipot ka lang dyan. Kaya ko to. Apan, ang usa ka young people nga muampo, ang usa ka tao nga muampo, sama na sa usa ka anak nga nanginanglan gayon ang amahan. Amen? Why? Tungod kay alang kaniya ang tanan niyang dependent, wala niya siyang ability, but is in His Father. Amen? In His parents, in His Father. You always need Him. Muna'y pruiba nga nagkalayo ka sa gugma sa Dios. Amen? Ang gugma sa Dios never yun nga mukhang-a. Never yun nga ma-discourage si God. Because He is love. Because He is love. God is love. Say with me, God is love. Nahigugmaan Diyos natin. You always miss Him. Kanunay kang mingawon niya. Unfair po kaayo nga magilak-ilak pa ka, kagimingaw ka niya. Pagguul-guul pa ka, kagimingaw ka niya. Kisay, hilig diri nga, dali na kay mingawon. Magbundag-bundag stiil, nakuha man sa ruki. No? Bundag-bundag, mukot-mukot, pamusimba si Ginoo. Kabantay mo anak, pero wala na din eh. Nay magmukot-mukot, or maglagot-lagot, kay gimingaw niya wa diha. Well, choice man na sa young people karon, normal nila lang ang pagbati. Ang gusto na kong i-emphasize karon, diha sa Dios. Amen? Well, normal man ang mingawon ka, pero I will tell you na you better miss God than that person na imong pangandoy. Amen? Himo ang first love si Jesus. Siya ang imong first concern than anything else. Amen? Because God Himself is so concerned about you. Amen? God is not interested about what you have done yesterday, nor even your past.
But God is so interested about your today and even your tomorrow. God is so concerned about our future. Therefore, sa matag adlaw sa atong kinabuhi, dunay dealing si Lord on how to become wise enough in choosing. Mupili ta. Choosing the best decision. Mupili ka sa saktong decision. Amen? To show our loves towards God, ipakita na itong anang inanglan niya, gimingaw ta niya, o siya itong first love, and in the last one, you always depend on Him. Amen? Nagsalig kas Ginoo. Sa imong potential karon, imo nang gisalig sa Ginoo, Lord. Kapalo-kulod nga kaya na kulit, but I need your grace to empower me, to equip me more. Nga, Lord, ma-execute na ako ng akong potentiality. Ma-execute na ko, Lord, akong gifts. Ma-execute na ko, Lord, ang akong ability as I serve you. And I'm willing, Lord, to evangelize. I'm willing, Lord, to share your words. Amen? Blessed with His love. You're willing to share His love. Willing to share the gospel. Amen? Namato pa tayo, balik na sa itong passage na mauni ang epistle ni Paul to young Timothy. Mapalakpak ang mga young Timothy. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by putting on of my hands. Si Timothy, usaka disciple ni Paul. In fact, si Paul got received tremendous gifts from God. Through Apostle Paul, by laying his hands, and Paul received the baptism of the Holy Ghost. Amen? And even Timothy got various gifts na ay dagang gasa si Paul. Isog siya nga batanon. Amen? Bright nga batanon. Grabe ka dedicated. Grabe ka positibo siyang pagkabatanon. Tangawin mo ang background, ang history ni Timothy, mga batanon. Usa sa kabatanon nga matured sa pagtuo. Nga iyang i-consider yung kinabuhi na dili na kalimutanon. Amen? Giset niya yung standard. Dili standard sa kalimutanon na kahilayan. Giset niya yung kaugalingon sa standard sa Ginoo. Being rooted in the Word. Amen? Established in the Word. Matured in faith. Experiencing the power and about the operating power of the Holy Ghost. That's Timothy. Tungod kay nagkalayo siya sa iyang dedication because he really loved the Lord. Amen? Gipahinuluman sa ni Paul. Nga din may stir up kining atong pagayang people sa dimension sa Ginoo. Not in the dimension of this world, but dimension in the spirit realm to become more hunger of God, to become more equipped. Amen? To be more empowered. Si Timothy, usa ka batanon nga di mahadlok. Dili mataranta, dili makuyawan, wala na tarantag dalaga. Wala na tarantag pulitaw. Amen? Positibo si Timothy. Nga kung si Lord ang iyang partner sa ministry, sangkapan siya o panalanginan siya sa Diyos. Amen! Palakpakan na itong kusog ng Ginoo. Dili ka ngay mahadlok karon. Samtang nga nag-alagad na kas Ginoo, padayuna nga dunay sinseridad, dunay gitawag og positibong panlantaw ang imong perspective. Knowing nga kung giuna nimo gibuka si Lord, tanan nimong kumpiyansa, nagkinanglan kanya, kanunay ka nagdepende niya. I tell you, God will do the rest. Those best things na para nimo.
Katong mga maayong butang nga para nimo. Gusto sa Ginoo unsay best mo ay para nimo. Usahay naman kay best, natay best, but sa Dios is higher than our best. Amen? In fact, in the Bible, my plan is higher than yours. Amen? My plan is higher than yours. His thoughts is higher than ours. Try to imagine. Na kung nagplano kag maayo, mas maayo na iyang plano. Amen? Kung nakay gusto nga maayo, pero mas maayo din sa Ginoo. So in other words, mas maayo di ay nga ihatag nato sa Ginoo ang tanan natong kumpiyansa o dependent. Magdepende ta sa Ginoo kay kung best ang imong gusto, mas labaw nga best iyang gusto. Para nimo. Palakpakin sa Lord. Wow, praise the Lord. Kung sa ingon ni Paul, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Ayaw kaulaw sa imong testimony diya sa Ginoo. Amen. Improve sa uban how God truly changed your life from nothing to something, from worse to better. Amen. From bad to good, from worse to God's goodness. You can testify to your friends, to your neighbors, to your classmates. Be brave to testify. Amen? Be strong and be courageous. Ingon si Paul, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power unto salvation to those who believe. Same encouragement from Paul to Timothy. Do not be ashamed. Amen. To testify your testimony. Ang imong testimony is the evidence of your faith. You can overcome, you can destroy all the works of the devil by the power of your testimony. Huwag mong ismulin ang iyong testimony. Your testimony is enough evidence to put to shame of the devil, in which the devil is a liar and all his connection has been already cut off, and now you can stand firm to testify that you are no longer lives anymore. It is Christ Himself who lives in you. Maulaw pa ba ka? Mo testify. Kung maulaw ka, there is something wrong within you. So now is your season. Now is your time to stand firm, to be courageous, to testify, and then to proclaim that God is good. He is the one, the reason, because He's the one who changed your life. He's the one who transformed you. You can testify others how God good in your life. How gracious God in your life. Palakpakan mo si Lord. The second one, blessed with excitement. Amen? Say with me, excitement. Nagkalayo ka diya sa imong pagka-excited. Hallelujah. Amen? Nangalagad ka sa Ginoo nga kanunay malipayon. You're always excited. Sa imong journey as a young people, you are now a young people. That God's power is, burning, inflamed, burning sa imong kinabuhi. Ikaw karon ang batanon, ingon nga excited ka, nagdilaag ka, nagkalayo ka. Amen? Excited ka sa imong Christian walk. Gi-anticipate na nimo nga nay pagsulay. Gi-anticipate na nimo nga nay mga needs. Gi-anticipate na nimo nga nay mga trials. But you don't care about the trials. You don't care about the circumstances. You don't care about the temptation.
But what you care the most is your personal connection, your personal dedication, your loyalty, and of course your personal faith towards God. Amen? That no one can corrupt your mindset. Even the devil could not. Amen? No one can distort your mindset. No one can steal your passion. Amen? Ang imong focus is in the Lord. Imong i-consider ang tanang trials, kawalan-on, pagpanginanglan nimo. Imong i-consider na muna yung stepping stone for a greater things. Amen. Amen? Muna i-consider nimo na muna imong ladder for the next level, for the next dimension of your Christian walk. Diya sa Ginoo, dili na magkundod, but ganit saad sa Ginoo na gustong i-promote ka. I-elevate ka sa Ginoo. Amen? Kinirang imong kahibalo karon, but next year or even next month gusto sa Ginoo na mo hire pa na gamay. Hantod mo dako. Amen. Na ay proseso ang atong pagpangalagad. Gusto sa Ginoo ma-establish ang imong personality diya sa Ginoo. Gusto sa Ginoo ma-establish ang imong dedikasyon sa Ginoo. Na dili na ka mataranta panahon nga nay bagyo. Panahon nga tintalon ka. Panahon nga atakihon ka. Dili kang mapanik, dili ka makuratan. Tungod kay imo na nang gi-anticipate sa imong kinabuhi. But instead, ang imong faith, kabalo ka, nga human nga ikaw gisulayan sa mga circumstansya, muna'y mo push up nimo, muna'y mo tulod nimo sa imong promotion. Mapalakpak ang gusto ma-promote. Wow. Amen? Are you ready for your promotion? So kung ikaw, andang ka sa imong promotion, sa imong next dimension, sa imong Christian walk, now, consider sa mga butang na karon imong gisinati. Na it seems so difficult, it seems so bad. But by faith, reverse it positively. That no matter what along the way, you're thinking, tungkol kay imong mata nagtanaw beyond sa imong mata nga makita. Beyond your eyes can see. And that's how we execute our faith. We're looking forward beyond this challenge. Amen? Knowing that behind that wall, there is something surprises. There is something greater things. There is something beyond my expectation. That's how you execute your faith. You don't care about the things na nasa mong palibot karon. But the Bible said, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen, mga batangon. Don't let your zeal or excitement run out in your spirit. Kaning kadasig nato, maunay usa sa mga butang nahimo nimong kapital. Aron nga makagit-in ka diya sa realm in the spirit. Kaya kung may kadasig, of course, wala kay pangandoy nga musulod sa holy place ni Lord. Wala kay desire to experience more, even to encounter more of God. But if you have this kind of spirit, this kind of zeal in your spirit, excitement, gusto ka na mo experience more of God. Amen? To dwell in the spirit realm, to experience the dimension of the spirit, in order for us to grow more. Amen? Not to be stagnant, but desiring for more, experiencing for more, the dimension and the power of the Holy Ghost. And that's because of the zeal that we have, now desiring for more. Na mabati nimo, na ma-feel nimo ang tangible presence of the Spirit. Hantod nga imong kinabuhi, matransfigure ka, same as Christ. When he prayed to his Father,
There was so-called the transfiguration. And that is because of the dimension of glory, the presence of the living God. Because Jesus demonstrated the depth of His prayer. Amen? Sa kalalong siyang pag-ampo, ang imong closeness dyan sa Ginoo, mo resulta na og transfiguration. Na ay pwedeng mausab sa imong kinabuhi. Daghang pwedeng mausab sa imong karakter, sa imong kinaya, even the way you think yourself, even the way sa imong pagbati. Amen? Matransfigure ang atong kinabuhi because of the glory, because you step out with zeal and excitement in the spirit realm. Mingaw man. Keep the fire burning in your serving God. Sustain the fire by means of prayer, word, and worship. Amen. Hallelujah. Glory to God. Balik na sa itong passage in verse 8, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner. Si Timothy, proud siya siyang pastor. Are you proud to your pastor? Proud si Timothy because he's a disciple of Apostle Paul. Nakita niya ang impartation. Nakita niya ang duplication. Kung kinsa si Paul, maupod si Timothy. Amen? That's the impartation and the power of the Spirit. Tungod sa iyang submission, dedication, teachable heart, amen, willingness and obedience. The Bible said, if you are willing and obedient, you shall eat the fruits, the best of the land. The best fruits of the land. Kinsay gusto best fruit din. Meaning, matilawan mo unsay mga mayong butang ining kalibutan na karon. If you are willing and obedience. Ito na yung mga abay. Igsoon, panahon ng karon magbinutan. Magbinutan, oy. Hallelujah. Amen! Sustain the fire by means of prayer and worship. Wow. Praise the Lord. Ang prayer o ang pulong, di pwedeng bulago na to. As well as worship. And that is our life. That's our life. If we don't pray, that means you are still breathing. What will happen if you would stop breathing? You would die. It seems prayer. When we pray more, there is more life. Amen? You know what? Prayer is our connection. Is our divine signal with the Lord. Kung sa'y gamit sa imong cellphone, kung wala'y signal, bisan pag iPhone 14 Pro Max na, if that cell phone would not have any more signal, and that is nothing. It could not be used anymore. Amen? The use of the cell phone is texting and calling. Am I right? Amen? So kung di na naka-text, di na nakatawag, unsay purpose in the cell phone? That's simple illustration. Now, our prayer is our divine signal. It means if we do pray, if we keep on praying, the more you make your signal bigger and greater. Amen? The more you sow a seed of prayer, you know what? Kung naata sa dimension sa pag-ampo, nahimo nimong lifestyle in doing prayer, even praying in the Spirit, I tell you, mga batanon, dunay mga butang buhaton sa Ginoo nimo na maka-surprise nimo. Amen. Kita gusto ra ba gyud tag surprises? O palakpak ang gustong surprises.
the Spirit, not only dimension in the Spirit, but even to the higher level of promotion. And it would activating the dimension of prosperity and favor and breakthrough sa imong kinabuhi. Amen? Ang prayer, word, and worship mo rin mo activate ang igsunan sa dimension sa success, breakthrough, and favor, even connection. Amen? Divine connection. May bulong ka, ikunik ka sa Ginoo, mapaingon ka sa imong right person. May ka nga, salamat Lord, nga imo siyang gihatag na. That's connection. Amen? That's the power of prayer, word, and worship. Amen? Wow! Glory to God. Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction. Now listen. O sa ni Paul, but be thou partaker of the affliction of the gospel, according to the power of God. Na may mga sitwasyon na panahon, you might be afflicted by something, you are affected by trials, you are affected by certain marites in your life, but as long as you consider it as a challenge because you are testifying the gospel, knowing that the power of God is working within you, you don't care about that matter. Amen? You might be tested by certain marites sa imong kinabuhi, but that is a consideration of what the Bible said as affliction of the gospel. Nagwali ka pero gimaritis ka, nagwali ka pero gidaot ka, but I don't care. As long as I am a person na naisakto o transparent na relasyon sa Ginoo. Amen? Di ka mataranta, giaway ka. Di ka mataranta, ginaot ka. Affliction. Tungkol kay naglakaw ka sa Ebanghelyo, nag-share ka sa gospel, hibugal-bugalan mo ka kasi mong classmate, nag-share ka. Nagadumdum ko ganad ko, nagsugod ko dalag Bible sa school, katong gamay ng New Testament. Niingon din ang mga classmate, uy, nasi pastor! Kapaloy din na sa una nako nga dali kong mainit masubuso na. Kung sa diya na hinay-hinay, because I've been encountered the presence and the power of God. That little by little I've been transformed by God by His grace. Hinay-hinay, gi-approach sa Ginoo, hinay-hinay ang mga butang na dapat makuha sa akong kinabuhi. Sa nasa itong pastor, ilang akong bugal-bugal. Di na lang ako paminawan. Ato hinay-hinay, sa diya nga sige ko basa sa pulong sa Ginoo. The more ang pulong sa Ginoo, hallelujah, nag-usap sa direction sa kinabuhi. Amen? Awang gahong sa pulong sa Diyos. The more nga kay panahon sa pulong sa Diyos, the more kang muliwat ni Jesus. Isa ba na ito gusto muliwat ni Jesus? Amen? Mauni akong desire nga muliwatan ni Kristo. Glory to God. Now, mahimo kang partaker of the gospel. Partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. Tanan nga mga apostles, mga servant of God, silang tanan na kasinatig pagsulay. Walay exempted na to. Amen? We are all candidates of a certain affliction of trials, persecution, no matter what hardship sa atong kinabuhi. That's part of the gospel. Whether we like it or not, there are some people who don't believe you. Because you cannot please people. Amen? You cannot please others or everyone ng mga taong palibot nato. But as long as you are intentional, amen? In sharing the gospel, not because of somebody, but because you are inspired by God. Because you are obedient to God. Because you are willing tungod kay gi-anticipate na nimo ng pagsulaya. And in knowing na
human di mo mabuhat ang mga butang kabubuton sa Ginoo, God will reward you. Amen? I-reward ka sa Ginoo. All your labor in the Lord, what? Is not in vain, will not in vain. Amen? Palakpakan mo si Lord. Who had saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus. Na hinumdumin niyo mga batanon, wala ka gitawag sa imong pastor. It is God Himself. The Bible said, you are called by a holy calling. Amen? Balaan nga tawag. Kaya nagtawag nimo, it is the Lord. The God who made heaven and earth. Try to imagine, ang nagpili o nagtawag nimo, dili ang imong ginikanan, dili ni bisan kinsa, but it is the Lord. Pagka-proud di ay nato dapat, no? Nga nagtawag nato is the Lord. It is the Lord. Blessed with excitement in His Spirit. Sa tawag, don't let your zeal or excitement run out in your spirit. Letter A, keep the fire burning in serving God. And letter B, sustain the fire by means of prayer, word, and worship. And then rekindle your fire by prayer and fasting. Not only prayer, but kung may mo natay regular na ito fasting. Kasi batanon dire, hindi ko puasa. Wala. Abi ninyo kanadto, wala ko namin nyo, usana sa gihimo na kong kining challenge sa kinabuhi. Pila ka panahon nga nag-fasting ko weekly. Gihimo na ko ng part sa kinabuhi. Although karon at least, nagapay fasting. Binulan. Pero mga batanon, kabulog ka ng prayer. Mao na yung moment nimo kanang imong pagpuasa. Feeding your soul, of course, but gipatay nimo hinay-hinay ang imong ulo. Kay na something kanunay conflict sa atong kalag ug sa atong lawas. Kinahanglan madaog sa atong kalag ang atong lawas, ang atong unod. Otherwise, o ang atong unod, lawas nato, unod nato kanunay mo prevail. Muna'y bukat na challenge na ito, mag-struggle ka. Therefore, best thing na pwede na itong buhaton, we have more prayer and fasting. Amen? Usani nga nagpakalayo, nagdagkot sa imong kalayo. That's why you become a person blessed for God. Nagdilaw. Amen. Gusto ba ka mo dilaag? Dili lang kay imo nang gisulti. Buhata, aron mo dilaag ka. Kung magdilaag ka, listen mga young people, kung nagdilaag ka, imposible o di ka kapasok. Are you with me? Kung nagdilaag ka, imposible o di ka kapasok sa imong mga higala. Ignan yung abay, ignan nga isoon. Andam na ba kang makapasok? Rekindle your fire. And of course, blessed with passion for the things of God. Nagkalayo diya sa pagbati. Sama ni Jesus, when Jesus saw the crowds, the Bible says, Jesus had a compassion to the people. Particularly sa mga tao, those who are evil, those who are sick people. It seems of people, they don't have a shepherd sila kinabuhi. Walay magbalantay. But Jesus had a compassion. Tungod kay doon sa compassion, and the Bible said, then Jesus healed all of those people who are what? Nagmasakitun. Sa ito ba, kung nakakaali ng compassion, nagkalayo ka, dili pwedeng tamang radiya. You have to do something. Amen? Sa church, kung nagkalayo ka, dili lang tamang yung tumutanaw ka. Kung naiamay trabaho, do it!
being burned with God's fire. Meaning, kanang kalayo mo dilakap yun. Mo execute yun siya mo perform yun siya destruction. Amen? Mo guba yun siya sa trabaho sa kaaway. Meaning, kung naibutang nga nga i-fix, lisod mapugtama na ni mo natanawon. So kung dili maayo, that is something wrong. But when you fix that something, meaning you execute your fire. Amen? Dibuhat ni mo. Nagkalayo, meaning gibuhat nimo in good conscience diya sa Ginoo. Lord, I will do it because I love you. Lord, I will do it because I want to serve you, because I want to worship you. Buhaton nimo ang mga butang unsa nga klase nga sitwasyon or kahimtang. Being on fire, ablaze with God or for God. Willing kang mahimong usa ka instrumento sa Ginoo alang sa kayuhan sa tanan, sa iglesia, and of course sa imong pastor. Amen. And the last one, the third one, blessed with His glory and power. Remember, Jesus said, I've given you authority. Amen. In Luke chapter 10, Jesus gave us authority. Whose people that God given authority is the disciples, the believers, included you. Amen. You are the person right now that Jesus given you authority. Authority to trample down all the works of the enemies and nothing any means to hurt you. Like imagine, God giving you power and authority, and He assured us that no one can hurt you. No, even the devil could not be able to hurt you because Jesus had already given us the power and the authority. Amen? But it's up to you how you can execute that certain power and authority. How you can apply that power. How can you execute that power? If you are now a young people without even understanding more about the scripture, the principles, and about God. Are you with me? Not just only an attendance of our, every Sunday worship, but you have, individual, looking for more, seeking for more, learn for more. Amen? The more you search the Word, the more you earn power. Are you with me? The more you ponder the Word, the more you deposited power in your inner soul. Ano mo na gahol kayo ang atong pagpangalagad? Because lack of principle, lack of knowledge, lack of power. Because this is the weapon, this is the power. Amen? Dili lang attendance sa church during Sunday worship. Not just only raising your hands during praise and worship, but you must have a personal, intentional, amen, desiring for more, seeking for more, learning for more, pondering for more about the Word and the principle of God. Dawatan ng apulong. It is freely given. Amen. It is freely given, but it's up to you how much you give your time, nor even your quality time with Jesus, with the Lord, knowing that the Word itself is Jesus Himself. It is the Word that became flesh, referring to Christ Jesus. The more you have His Word, the more you have power, because the Word itself is Jesus. Are you with me? Palagpakis mo. Ablaze with His glory. Gusto ni Jesus makita ang glory. You're no longer to yourself. It is His glory. The one who performed good things, it is Christ. If you allow Him to do so, if you allow Him to take over, if you allow Him to lead you. Amen.
if you allow Him to reign in your hearts. And it is His Spirit, the one who will lead, the one who will drive. Amen? Gusto ba ang Ginoo mo drive na to? Kaya kung ikaw mo drive, delikado, makatulog ka. Kadungdong ko, nag-drive ko sa una pa ng papa, ikan Miss Cagayan, sa ospital. Salamat sa Ginoo akong papa. Nagtuo ko nga siya tulog. Ako din nag-drive mo'y nakatulog. Salamat sa Ginoo katulog ko papa. Isa doon, nanagis ko ba? Hapit na tumang ng Miss Trailer. Kaya dali ko po. Delikado ikaw mag-drive. Ano? Naay tendency nga makatulog ka. Ignay mo nga ba inaigsoon? Si Kristo nang ipadrive si mo. A blessed with His glory and power. Until we are totally powerless. Amen? Try to imagine what the Bible said. As many who receive Jesus, they shall be given the right to be a child of God. Try to imagine, you are a child of the living God. Amen? You have a lot of, opportunities, a lot of benefits as a child of the living God. But the problem is, you don't even know what your privileges is. You don't have any ideas. What are those things? What are those benefits or any potential that comes from God? Now, but we go back to the basic. Is the Word, amen? Encounter the Word. Establish yourself to the Word. Because when you establish yourself in His Word, and His Word itself, the one who will rule over, the one who will drive your life, I tell you, there is something bigger, there is something unusual, there is something supernatural. That is guaranteed. Amen? Because His Word, hallelujah, is the creator of the universe. Everything was created by the Word. Amen. So try to imagine, if God's Word, mo rule over nimo, mo manifest nimo. Wow. Kabalo kang sa sekreto sa Word. If we talk about the creation, it is by simply saying a word, and instantly, the things was created. Ang but pasabot na ko mo, kung ma-establish na ka sa Word, you can ask anything. Jesus said, I will do it. That's the power of the Word. That's revelation. Wala na to na ako sa'yo natuhog. Nga no di ay nagpasalig man si Jesus, if you remain in me and my words remain in you, you shall ask anything and it shall be done unto you. Tungod kay na-establish na ang iyang kaugalingon sa pulong mismo. The same as we are. If we establish ourselves in His Word, miracles is God. Palakpak sila. Aggressiveness in faith and to reflection of Christ Himself. Aggressiveness. Pagtuo nga wa sa kalibutan. Wa man yung pagtuo ni kalibutan. Because the world, they don't believe Christ. Because the world, they don't know about the Spirit of the living God. It is you who knows God. It is us who knows the Spirit of the living God. Amen? So therefore, we must be aggressive, intentional. Amen? Believing the things, even the things it's so hard to believe in. Faith is the substance of things you hope for, the evidence of things you have not seen. Amen? Maunay dimension sa itong mind. Nga naglakaw ka karon, nga dili ka pildido, naglakaw ka karon, nga di alam. Ang nasa imong mindset karon as a Christian, as a child of the living God, naglakaw ka nga, I am blessed. I am a child of the living God. The devil is defeated. The devil is a liar. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Amen? That's it. I am well favored. I am one of a kind. I am the apple of God's eyes. I am so special. I am chosen. I am a royal priesthood before God. I am so special. I am so much blessed. I am a child. That's your faith. That's supposed to be. Na dimensions sa atong una-una. Lahit na tuming ka nga, luya na ko eh. Wala gid ni.
Sa mani, uy, paita, uy, laina yung kay kinabuhi, uy. Laina ni matawag kang inani, uy. Wala man tayo gamit, di man tayo kumaga. No. Inay mong abay. Iksoon, wala na na sa imong kinabuhi. Amen! Letter A, Christ-likeness. Effectiveness in your gift. Effectiveness in your gift. Saan na ba yung oras? Hallelujah. Christ-likeness, effectiveness in your gift. Na kay gasa. Amen? Kailangan may mo kang epektibo. Kung sa'y gamit sa gasa, kung narana niya. Kung di mo na ma-sharpen. Kung di mo na ma-utilize. What's the use of that gift? Are you with me? So the first thing you have to understand, knowing your gift. Discover your potential. Knowing your personality. Amen? Kailan ba kasi mong kagalingon? Of course. Are you with me? Listen po kayo, huwag kang kailan si mong kagalingon. In order for you to become effective in your gift, dedicate your gift. Discern your gift. Offer your gift. And ask God and allow God to empower that certain gift. Lord, ganahan man ko magwali. Lord, ganahan man ko mag-praise and worship. Lord, ganahan man ko mag-gitar. Lord, ganahan man ko malimpyo. Lord, ganahan man ko ani. Just simply dedicate your talents, your gift, and ask God to use, to empower, to enhance your gifts. You're willing to be used. Sa una, kabalo ka sa pangandoy, una-una, pangandoy na ko, muabroad ko, kay mutabang ko sa akong pastor. Never ever in my mind to become a pastor. Kay paminan ako, kakapoy, kalisod ng pastor, baga kay Bible, basahon, kaayahay. Wala, never in my mind. Ang akong pangandoy, muabroad ko, kay musuporta ko sa akong pastor. And then what I did sa among church sa Cagayan, na ako nagpuyo sa church for almost pinaka-month, almost year siguro. And then, sa akong trabaho ministry ito, tigmak. Dako kay mong simbahan ako panig. Map! Ang among studio dito kay murag gawas diya sa church, paingon dire. Kada I think kada Wednesday. Murag kada Sabado lang. Kada Sabado hakot sa instrument dito sa stage. Ayun dito sa studio. At paghuman, ulit ko din dito. Muna itong trabaho. Ganahan lang ko magpagamit sa Ginoo. Bisa in just a simple ministry. As a utility, as, as a worker. Tigdala-dala bag sa mga pastor. Tighilot ni pastor. Muna trabaho na pahalos kada gabi. Tighilot ni pastor. Kada buntag sa iyo, sugoon ko ni pastor, baligya o banana chip. Yung mga anak, maulaw man. Pero actually, maulaw ko punta ko. Maulaw dito, hilak mga liko. Pero gibutan ako sa mga Lord, I want to serve your servant. Nagbaklay ko, naghilak. Lord, kay socializing ko sa Cagayan. Performing arts ko sa Cagayan. 300 degrees Celsius. At 300 degree. Gibali sa Ginoo. 360 degree. Gibali sa Ginoo. Nagikan sa pagka-socializing, mahilig anak something sa Cagayan. Hantod na usab ang akong mindset. Sugo ko baligya o banana chip. Iyon sa Lods. Ibaligya sa ning isuroy ni dito sa NFP National nabitaw ko ka mga birth certificate sa tawagan na NFA NSA pa na sa una na po kay ang usa sa membro dito membro mas na abi niyo mga batanon I don't know kung kamo kayo ba ninyo ni buhaton karon but you know what supak sa akong gusto as a young people. Pero I don't care what my flesh felt. But I rather choose the best thing for the Lord and for the man of God. Basta na po ang banana chip sa kasako. Nagbaklay ko ni tulo kung luwain ko Lord, maulaw medyo ko Lord, pero buhato na ko ni for the sake of your servant. Suroy ko dito sa NSA. Sa tingala? NSO. Gihol ba ko sa secure dito? Kung sa marimong dala, magsuroy ko banana chip di agad. Sa may kunta ko mo na, ang pastor, ngayon kailan diya, gitawa ka to river, ulaw niyo kay ko, pero sige lang Lord, buhaton yun ako ni Lord. Abi niyo mag-eksunan, ihilak magaling ko, pero gibuhat na ako po dali. Disoy kayo kung muhilak ang hindi kayo di mo buhaton.
Suroy ko dito, ma'am. Pagsulod na ako, di-boost na po akong kaugalingon nga di kumulo. Ma'am, good morning. Banana chip, ma'am. Nagamit sa ministry. Salamat sa Ginoo. Nagamit ko na itong naman. Kaya pleasing personality, di ko ligam factor mo. Nagamit ko ba yan? Maulog kung sila di ko palit na to. Trabaho na po na makaigsunan. Ano ako itong ibuhat? Dili tungod kay napugos ko. Apan decided ko to serve. Dili lang ka na ang akong experience, I tell you. One time, bisugo ko pamaligya. O ka ng, kasi tawag ka ng maligya, ka ng mga pastimbang ba? Kasi tawag ka ng galit. Di down. Ka ng mga balas sa kurente, bisugo ko. Napatawag sa kusunan sa mga pastor. Ibalik dito mo sa puerto, sa layuan. Dito sa kay Kampong Jeep. Bit-bit sa mga balas. Dito, patimbang. Never na sa kung wala sa akong lifestyle ba. Pero willing ko mo sakripisyo tungod kay I am willing to serve the man of God. Amen. Amen. Inaot ko sa atong mga young people, ang pag-alagad di mo sa alagad sa Diyos sama ng alagad ka sa Diyos. Palakpakin din mo. Kung hindi mo kang Diyos mo alagad ka ni Jesus. Amen. Effectiveness in your gift. Filled in the Spirit of the living God. Na mao ni ang ultimate nato karon nga weapon, ultimate nato nga assurance. We must live with the Spirit of the living God. Walk in the Spirit of the living God. Amen. Maglakaw ta diya sa Espiritu Santo, tungod kay Espiritu Santo sa Dios, magtudlo ka nato sa tanan butang. He will guide us. He will direct us to the perfect will of God. Amen. It is the Spirit of the living God, the one who equip you with power, with all His might, and will redirect you to the will of the living God. It is the Spirit of God who will anoint you, the one who will promote you. Diya sa dimension sa Diyos nga mahimo kang mas potential, mas effective sa imong Christian walk. Dili ta kontento nga diya ra ka. Okay naman tayo mo lingkod. Okay naman tayo ko present worship. No! Amen. Desiring for more. Aim for more. Be hunger for more. And you can tell God, Lord, take more of me and give me more of you. Pangayua, dugang diya sa Ginoo. You will be intentional and proactive to keep that flame burning. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakin Ginoo. Last na verse, but tama naman ito sa tin. Praise the Lord. But is now made manifest by the appearing of our Lord Savior, by our Savior Jesus Christ, who had abolished death and have brought life and immortality to light through the gospel. So, praise the Lord. Kitang tanan, mga kabatanunan, nagtuo ko ng Diyos, nag-deal na nato, amen? Nag-equip na nato ang gusto sa Ginoo karon na diin decided ta to go forward. Decided ta nga mo-sustain, mupadayon. Amen? No matter unsa nga klase nga kabug-at nga challenge, ang imong decision, intentional ka, no matter what. Gi-anticipate nimo nga problema, gi-anticipate nimo nga challenge, but your faith is beyond that challenge, beyond that circumstances, and that's your faith, believing that God is always right there. Amen? God never leave us nor forsaking us. It is a promise of God. Siya kanunay makikuban kanato. Now, conclusion. When you are a blessed of God, means your heart and mind are fully surrendered, dedicated for a common purpose, that we all believers of Christ will fulfill God's call to glorify His name. Kita nagkalayo na sa Diyos, nagpasabot kini nga ang imong kasing-kasing o gunahuna, nagsurrender sa Ginoo. Dedicated ka alang sa samang katuyuan
nga kitang tanan mito kang Kristo nga diin kita makatuman sa tawag sa Dios alang sa himaya sa iyang ngalan. Manindog kang tanan.